Sa bali pa nga report kaya alawatan manipod pa kadigidi kanito yung agundaw ay sakmo gayam ti ag-report. Okay. And ito update apo itibiyang ti mismong provincial hospital tayo apo. Umutay meten nga ado digiti agsaludsod. Apay kasakurang ti agas di tangay ospital. Ayan, adagayam rason na apo. So dinuktalan tayo dito no apo anat rason nga apay nga kanayon nga awan agas kada bumaba ka. No naganan makitam kumamot nga dati kakaasik kang kat dita kumamot may sa amin di pagturturungam dati anaawag na ito yan di masapul mo nga agas ket dasan ka ko mga bumaban iti ospital dita kalatan ta narigatmet iti agbaba sa kakanaog ditangay ospital mapangkamantasango atay sumuti aglaklako apo iti agas ngem adagayam ti rason no apay agkurkurang ti agas apo gaputa nakaad adumo gayamen ti nakaadado gayamen apo ti pasyente kadigito yung agundaway ganun pala yun DJ supply and demand dumutlaeng ket mang apektar iti agas di tangay ospital ayun yun naman pala meron naman palang reason why kakasoy iti mapasamak apo nga di tangay ospital nang runa apo ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital apo kadigito yung agundaway at limitado met gayam ti agas nga para kadigiti kakailyan tayo. So what we gonna do is of course to add supply to it. Ayan babaen pa lang ka dito pondo itibiyang ti gobyerno tayo. Dingken tayo man dito interview tayo kin Dr. Helio Balbag, our provincial health consultant. Maipanggep pa lang ka dito yung issue maipanggep ti agas apo ditangay provincial hospital. Ta saan laeng shock no dikidik narway nga kakailian tayo ti agsaludsod. Happy kami nga bumabakan pa lang. Ano dete agbiro ka wino aggatang ka ti agas. Digente man. Mabalin yung end of the year medyo bagan yung masidagiti stock na agas tayo tamo tayo matin tayo di Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital tatakit nakatutulong kang kanayang pasyente kahit nagtumasan tayo nga magapilan amin nagiging masabog ba ng nangaroon si agas and supplies ngayon mababayan iti mandat tinudan tayo nga gobernador ininot na sumangkit madlayan iti agas tayo para iti na dumaduma hospital sa'yo nang nangaroon na iti Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Yun naman pala ang reason why tadot agreklamo apo awan agas ta ospital kunada